Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereje banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wo kuwa mbere w'indwi kwigenekerezo rya 25 myandagaro 2025 tugiye kurebera hamwe ibiriko biragenda byibonekeza. Turabwira ko Fardc Yinjiye Goma gahunda hari no kwirukaniza Sarambwe ku kibi n'ikiza. Turaza kubyinjiramo mu buryo burambuye turebe uko bimeze, ariko mbere uko twinjira ku bizabereye Goma ni mu nyemere tubanze duheri Masisi tugende tumanuka intambwe ku yindi. Ndatangira nkubwira ko uyu munsi wo kuwa mbere w'indwi kwigenekerezo rya 25 myandagaro amakuru ari guturuka mu gace ka Masisi mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru aravuga ko habaye ibitero bikaze by'abasirikare b'imitwe yitwaje intwaro AFC yashyize igitutu gikomeye ku miryango n'ingabo za APCLS mu byaro byitwa Bobo Bihoro n'ahitwa Muhemba biri mu murenge wa Oso Bayungu. Abaturage bo muri aka gace batubwiye ko mu masaha ya mu gitondo abasirikare ba AFC baturutse mu bice by'ahitwa Nyabyondo n'ahitwa Kasopo bashyize mu bikorwa igitero giteye ubwoba kuri APCLS bagamije kugera ku ntego yo kwigarurira yo kwagura imipaka y'ubutegetsi bwabo muri aka gace. Amakuru yize baravuga ko intambara ikomeje kugeza ubu ndetse hagiye kumvikana n'urusansu rwinshi ndetse bikaba ari ibintu biri kuba mu buryo budasanzwe nk'uko amakuru y'abaturage nabo mu nzego z'umutekano bivuga. Abasirikare ba AFC bakoze igitero ku buryo bw'igitondo cyane, bateye ibice bitatu icyarimwe. Ibi byerekana ko igitero cyateguwe neza kandi gishobora kuba byakozwe mu rwego rwo guhungabanya APCLS ndetse no kwigarurira ibice bigenzurwa n'uyu mutwe. Abaturage bagize bati twumvisha amasasa akomeye kuva mu gitondo ndetse n'amazina y'abasirikare yatangajwe mu myanya itandukanye aho twari dutuye. Abasasanguzi mu by'umutekano baravuga ko AFC igamije kwagura ibice igenzura mu bice bya Masisi bikiri mu maboko ya APCLS. Ibi bitero biheruka mu buryo bw'umutekano muri aka gace kuko AFC yakomeje kugerageza kwigarurira aka gace mu byumweru bibiri ishize ariko ntibabigeraho ndetse ikaba yaragize igihombo gikomeye nk'uko rero abantu bari hariya babitangaje. Masisi ni agace gahora gahura n'intambara ziterwa n'imitwe yitwaje intwaro harimo AFC, harimo APCLS n'indi mitwe mito. Mu gihe gishize habayeho amakimbirane akomeye hagati ya AFC n'ingabo zaho zaba iza leta cyangwa se iza APCLS, aho intambara zikunze gutuma abaturage bahunga imidugudu yabo, ibiribwa bikabura ndetse n'ibikorwa remezo bikangirika. Nk'uko amakuru y'ibanga ava mu nzego z'umutekano bivuga, AFC yagaragaje ko igomba kwigarura aka gace mu byumweru bibiri bishize ariko ntiyabigezeho. Ibi byatumye abasirikare bagira igihombo gikomeye mu buryo bw'ibikoresho ndetse n'abantu, bituma rero batongera gushaka kubyaza umusaruro amahirwe make. Uburo igitero gishya cyo kuri uyu wa mbere biragaragara ko bagiye bakoresha intwaro nshyashya ndetse bagiye bongera n'umubare w'abahagararaga ku mirongo y'imbere y'urubanza. Abaturage bo mu bice by'ahitwa Baoba Bihoro n'ahitwa Buhemba barahangayitse kubera ko uru rubanza rw'intambara hari aho bashobora guhunga imidugudu yabo mu gihe intambara izakomeza. Abandi bakaba bafite ubwoba bwo gutakaza ibikoresho byabo n'uby'ubuzima ndetse n'ubuzima bwa buri munsi. Umwe mu baturage yagize ati twumva amasasu ava mu bice bitandukanye, turashaka ko leta yohereza abasirikare benshi kugira ngo idufashe gukumira aba basirikare ba AFC. Intambara ikomeje muri Masisi iragaragaza ko umutekano mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ukomeje guhungabana cyane cyane mu duce dukikijwe n'ibice byitwa Nyabyondo ariko Kasopo. AFC irashaka kwagura imipaka y'ibice igenzura mu gihe APCLS yiteguye kurwanira ibice byayo. Abaturage bo mu gace ka Oso Bayungu nabo mu nkengero z'utu turere twa Masisi bagomba gukomeza gukurikiranira hafi ibikorwa z'uru rubanza mu gihe inzego z'umutekano n'iza leta ziri kohereza imbaraga zo kurinda no kuba barwanira muri ibi bice. Ubu rero intambara iracyakomeje kandi ibikorwa by'umutekano bizakomeza kugenzurwa kugira ngo hamenyekane niba AFC izatsinda cyangwa niba APCLS iri buze gutsinda. Reka duhite tumanuka tayari mu gisagara cya Goma
turebe uko bihagaze ho bitangazwa ko ibintu bitakimeze uko bamwe babiteganya. Ihuriro ry'ingabo za leta iharanira demokarasi ya Kongo mu gicuku cyo kuri uyu wa mbere ku igenekerezo rya 25 ryagabize igitero gikomeye mu gisagara cya Goma no mu nkengero zaho. Ni ibitero izi ngabo zagaze mu bice birimo Kibati, Munigi, Goma no mu nkengero zaho. Umuvugizi w'umutwe wa AFC ku rwego rwa Politique bwana Lawrence Kanyuka yatangajwe igitero ciciwemo abaturage b'abasivili 4, abandi 3 barakomereka mu buryo bukomeye, ariko ntabwo yigeze agaragaza ibimenyetso bigaragaza ko aba bapfuye, ndetse natwe ntabwo twabashije kuba twabona koko nibi bavuga ari ukuri. Ni ibyatangajwe na Kanyuka. Uyu mutwe ukaba wasabye imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu gufata amakuru no kwamagana mu buryo bukomeye ibyaha by'intambara ndetse n'ibyibasiye inyoko muntu bikorwa mu buryo buteguwe n'ubutegetsi budashoboye bwa Kinshasa. Uyu mutwe kandi wibukije ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanze kurekura imfungwa zayo ifite, nyamara ibikubiye mu ngamba zirema icyizere ziri mu mahame y'ibanze impande zombi zasinyiye Doha muri Katari. Usibye kwanga kurekura imfungwa, izasarambwe zinashinja leta ya Kongo kuba bakomeje guta muri yombi abaturage mu buryo butemewe, ndetse ikabakatira urwo gupfa ko bafite aho bahuriye n'uriya mutwe, kugeza aho yibasiye na Perezida Joseph Kabila wahoze ayobora iki gihugu. AFC yashimangiye ko yiyemeje kurinda abaturage no kubacungira umutekano mu rwego rwo guhagarika ndetse no gukuraho burundu ibikorwa by'iterabwoba byibasira abaturage. Ibiro ni ibitangazwa n'uruhande rwa AFC, ariko kugeza ubu leta nta kiratangaza kuri ibi bivugwa. Ariko mu minsi yashize Lieutenant General Sylvain Kengebomisa yari yatangaje ko kenshi usanga izasarambwe zizana ibirego nk'ibi mu gihe biba bivugwa ko haba hagiye kubaho ibiganiro kugira ngo babyange. Turaza rero kubagezaho amakuru akomeye ndetse tunababwire n'ibindi bitandukanye biri buze kuba bizatangazwa n'abaturage. Abarwanyi bo muri Wazalendo bakaba rero ari ihuriro rigizwe n'imitwe yitwaje intwaro ishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahagaritse umuhango wo gushyingura Colonel Gisore Patrick n'umugore we. Colonel Gisore Patrick yayoboraga batayo y'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakoreraga muri teritwari ya Punia mu ntara ya Maniema. We n'umugore we n'abandi 4 bapfiriye mu mpanuka y'indege ya Antonov AN2 ku igenekerezo rya 16 Myandagaro 2025 ubwo bajyaga mu gisagara cya Kisangani. Umuhango wo gusezera kuri Colonel Gisore n'umugore watangiriye mu rusengero rw'itorero rya 37e mu Kadake mu gace ka Kimanga muri teritwari ya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo kuri uyu wa mbere ku igenekerezo rya 25 Myandagaro 2025. Mbere yo kumushyingura, umunyapolitike Moyizi Nyarugabo utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo yatangaje ko byageze mu masaha ya saa 6 y'amanywa abarwanyi bo muri Wazalendo bagosura urusengero batunga imbunda abari bateraniye muri urusengero bose. Yagize ati, iminwa y'imbunda za Wazalendo yazengurutse uyu mujyi, yatunze abantu bose barimo imiryango mu miryango n'amadirishya byose byafunzwe, nta kwinjira nta gusohoka. Fardc n'ingabo z'Uburundi zifatanya nabo kugenzura uyu mujyi ntizirahagera. Nyarugabo wabaye umudepite na minisitiri w'ubukungu muri Kongo yasobanuye ko hari abandi banyamurenge bagera kuri 60 bari muri bisi bajya mu kiriyo cya Colonel Gisore n'umugore we mu gace kitwa Murongwe, nabo bahagaritswe n'Abazalendo. Ati, ubuzima bwabo buri mu kaga, ikintu cyose cyaba gushyingura byasubitswe kugeza igihe hatangirwa irindi menyeshwa. Mwibuke ko uyu Colonel yapfiriye mu butumwa bw'akazi, nubwo yapfuye yakorewe ivangura kimwe n'umuryango we n'ubwoko bwose. Bivugwa ko Colonel Gisore yajyaga muri Kisangani yarahamagajwe n'umuyobozi w'intara ya gisirikare ya 3 Lieutenant General Masunzu Pacifique. Indege yari imutwaye yagaragaye yaguye mu ishyamba nyuma y'umwanya muto izamutse. Nk'uko rero bigaragara kandi bivugwa, ntabwo harakorwa iperereza ku bishobora kuba
byinshi nyuma y'urupfu rw'uyu musirikare. Reka dukomeze page amakuru yacu tubabwire ko umuyobozi wungirije w'ihuriro rya AFC bwana Bertrand Bisimwa yatangaje ko ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bugomba gutanga ibisobanuro ku rubanza rwa Joseph Kabila wayoboye iki gihugu kuva muri 2001 kugeza muri 2019. Urukiko rukuru rwa gisirikare rwa leta ya Kongo ruri kuburanisha Kabila kuva ku igenekerezo rya 25 Myandagaro 2025 ashinjwa ibyaha birimo kugambanira igihugu, ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyoko muntu. Abashinjacyaha n'abanyamategeko barengera inyungu za leta ya Kongo babwira urukiko ko Kabila yakoze ibi byaha nk'umuyobozi wa AFC, nubwo we muri Werurwe yabwiye abanyamakuru ko adakorana n'iri huriro. Mu ijoro ryo kugenekerezo ya 24 Myandagaro 2025 Bisimwa yibukije leta ya Kongo ko amahame impande zombi zashyizweho ari umutekano mu kwezi gushize babifashijwemo na Katari. Asaba ko abantu 700 barimo abanyamuryango ba AFC n'abakekwa ko abanyamuryango bayo bagomba kurekurwa. Bisimwa yagaragaje ko ibyaha bitumvikana no ko igihugu cyemera gufungura abakekwaho gukorana na AFC cyangwa abanyamuryango b'iri huriro hanyuma kitangira gufunga n'abandi. Yagize ati leta ya Kinshasa itugomba ibisobanuro kuko iri nitoteza ryifashisha itangazamakuru n'ubutabera rikorerwa Perezida Kabila usabirwa igihano cyo kwicwa kubera gushinjwa gufasha AFC, mu gihe twemeranyije ko abafungiwe ibintu nk'ibi bagomba kurekurwa. Ku igenekerezo rya 22 Myandagaro nibwo ubushinjacyaha bwasabiye Kabila gukatirwa igihano cy'urupfu. Abanyamategeko barengera inyungu za leta bo basabye ko umutungo we ubarirwa muri miliyari 32 z'amadolari y'Amerika ufatirwa agacibwa indishyi ya miliyari 21 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uko rero abi babitangaza bakaba rero bavuga ko ari ibintu bidakwiye. Ni mu gihe kandi umuvugizi w'ihuriro rya AFC rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Laurence Kanyuka yatangaje ko iri huriro rihangayikishijwe n'uburyo ingabo za leta ya Kongo zikomeje kurenga ku masezerano y'agahenge, aho kuri ubu bongeye gukoresha n'abacanshuro mu kugaba ibitero ku baturage. Ibi Kanyuka yabitangaje binyujije ku rubuga rwe rwa X ku munsi w'ejo kuwa ku igenekerezo rya 24 Myandagaro 2025, aho yamenyesheje abanyagihugu n'imiryango mpuzamahanga ko AFC ishishikariye ubukangurambaga mu bujyanye n'amahoro bityo ko itazihanganira ibyo bikorwa. Yagize ati kuva ku isi ya saa sita zo kuri iki cyumweru ku igenekerezo rya 24 Myandagaro abarwanyi b'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo bagizwe ahanini n'abacanshuro bagabiza ibitero bizibanza ahanini mu duce dutuwe cyane ahitwa Kadasomwa n'inkengero zaho ndetse n'ibirindiro byacu. Yavuze ko ibi bitero byahitanye ubuzima bw'abaturage benshi ndetse na benshi bava mu byabo bahunga ibitero by'indege zitagira abapilote. Yongeraho ko ati AFC ishikamye ku ntego yayo yo kurinda abaturage b'abasivili ndetse no gukuraho icyashaka guhungabanya ndetse no kubuza abaturage amahoro. Kanyuka kandi yaboneyeho kuburira abacanshuro bashya bazanwe na leta ya Kongo, avuga ko bitandukanye nuko bizagenza Goma, ahubwo ko abacanshuro amagana bemerewe gusubira iwabo badahanwe nyuma yo kwica bene wacu. Ibikorwa byabo bishya byo kwica ntabwo bizatuma noneho basubirayo amahoro. Tariki ya 19 Mukakaro nibwo leta ya Kongo na AFC bari bashyize umukono ku mahame ngenderwaho agana ku masezerano y'amahoro mu ngingo impande zombi zumvikanyeho, harimo guhagarika imirwano burundu, ariko ntibyakubashije gukorwa. Leta ya Katari yemeza ko ingengabihe y'amahame yasinyiwe Doha itubahirijwe, ariko ko ikomeje gukorana n'impande zombi kugira ngo bumvikane. Tariki ya 14 Myandagaro 2025 hashyizweho umushinga w'amasezerano w'amahoro washyikirijwe impande zose, ariko kugeza ubu ntabwo biramenyekana uko ibintu bihagaze ndetse nuko amakuru mashya yaba ameze.
tugiye mu makuru akomeje kuvugwa mu makungu, ni munyemerere turebera hamwe ibiriko biragenda bigaragara kuri politike mpuzamahanga, akomeje kugenda havugwa amakuru akomeye ku bitero bikomeye Israeli komeje kugenda igaba hirya no hino, aho rero benshi bavuga ko bishobora kuza kuvamo intambara ikomeye kuri iki gihugu. Bamwe rero bakagaragaza ko hakabaye hafatwa ingamba zihuta ndetse n'ibihano kugira ngo ibi bibashe guhagarara. Nk'uko rero bitangazwa, abanyamakuru bane biciwe mu gitero Israeli yagabye muri Gaza. Amakuru atugera avuga ko abanyamakuru baguye mu gitero Israeli yagabye ku bitaro bya Nesa biherereye mu gace kitwa Khan Yunis mu majyepfo ya Gaza, cyahitanye abantu 15. Mu itangazo ibiro bishinzwe itangazamakuru muri Gaza byatangaje ko umubare w'abanyamakuru bishwe biyongereye bagera kuri 244. Byavuzwe ko aba banyamakuru barimo Hussein Al-Musari, Muhammad Sarama, Mariam Abdanka ndetse na Mowaz Obutaisha bishwe ku igenekerezo rya 25 Nyandagaro 2025. Bati bagenzi bacu b'abanyamakuru bishwe ubwo Israeli yarasaga ku banyamakuru bari bari mu kiganiro n'itangazamakuru ku bitaro bya Nasa biri Khan Yunis. Abantu benshi baguye muri iki gitero. Urupfu rw'aba banyamakuru rukurikiye urundi rwa bagenzi babo 5 bakoreraga Al Jazeera biciwe mu gitero cyagabwe muri Israeli ku igenekerezo rya 10 Nyandagaro 2025 hafi y'ibitaro bya muri Gaza za Al Shif. Muri abo banyamakuru harimo Anas Al-Sharif w'imyaka 28 ukunze kugaragaza cyane ibibera muri Gaza. Yari kumwe kandi n'undi munyamakuru witwa Mohammed Ankahen. Bafata amashusho barimo n'abafata amashusho barimo Ibrahim Zahel, Mohammed Nafur ndetse na Moyem Ariwa. Ni igitero cyaguyemo abantu 7 muri rusange. Israel yatangaje ko yari ifite amakuru ko aba banyamakuru bakoranaga n'umutwe wa Hamas wishaka kurandura aho bashakaga kuba bawurandura burundu. Ni mu gihe rero ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera, aho rero kuri ubu andi makuru akomeye ahari aravuga ko Putin agiye kumara iminsi 4 mu Bushinwa. Reka tubirebe. Turabwira ko Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin agiye kugira uruzinduko rw'iminsi 4 mu Bushinwa, aho ateganya kuganira na mugenzi we Xi Jinping ku ngingo z'ubufatanye mu nzego zitandukanye. Putin azitabira inama y'umuryango Shanghai Cooperation Organization wita ku bijyanye na politiki, ubukungu n'umutekano, yashinzwe muri 2001 igizwe n'ibihugu birimo Uburusiya, Ubushinwa, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Ubuhinde, Pakistan ndetse na Iran. Uyu muryango ushingiye ahanini washingiwe i Shanghai, ufite icyicaro gikuru i Beijing mu Bushinwa. Uruzinduko rwa Putin ruzaba rubaje urwa mbere umuyobozi w'Uburusiya azaba amaze igihe kirekire mu mahanga kuva muri 2014. Ntabwo byavuzwe igihe Putin azagerera mu Bushinwa. Icyakora inama ya SECO izamara iminsi 2 kuva ku igenekerezo rya 31 Nyandagaro 2025. Ni inama rero izakurikirwa n'ibirori byo kwishimira imyaka 80 ishize Ubuyapani bumanitse amaboko mu ntambara ya kabiri y'isi. Bikaba rero bivugwa ko Jinping na Donald Trump na Putin bashobora kuzahurira mu Bushinwa, nubwo buri ruhande rwirinze kugira icyo rubivugaho. Umuvugizi w'ibiro bya Perezida w'Uburusiya Dmitry Peskov aherutse gutangaza ko ntacyo bazi kuri ibi bintu, nk'uko rero abitangaza. Bikaba rero ibi bibaye mu gihe Uburusiya ntibwemera Zelensky nk'uwashyira umukono ku masezerano y'amahoro. Biri byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov, aho yatangaje ko biteguye kuganira na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuko ari we uyoboye iki gihugu kimaze kuzazwa n'intambara, ariko avuga ko amasezerano y'amahoro ya burundu agomba gushyirwaho umukono n'umuyobozi wa Ukraine wemewe n'amategeko. Impamvu Lavrov avuga ibi nuko Uburusiya butemera Zelensky nk'umuyobozi wa Ukraine wemewe n'amategeko kuko manda ye yarangiye muri 2024. Amatora agasubikwa hashingiwe ko igihugu cyari kiri mu ntambara. Lavrov yavuze ko guhura kwa Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin na Zelensky bishoboka, ariko mu gihe havamo
umusaruro ufatika. Icyakora yavuze ko ibimenyetso yavuze ko imyiteguro ikenewe kugira ngo ibyo biganiro bihuza abo bakuru b'ibihugu byombi bibe itaratangira. Uyu muyobozi yavuze ko Zelensky yayoboye Ukraine by'agateganyo, agaragaza ko atemerewe gushyira umukono ku masezerano y'amahoro kuko Uburusiya butabyemera. Kuri Lavrov, gushaka guhura na Putin kwa Perezida Zelensky ntabwo ari ugushaka gukemura ibibazo, ahubwo abikora kugira ngo agaragarize isi ko ubutegetsi bwe bukomeye kandi butajegajega. Abivuga mu magambo akomeye yagize ati Zelensky yita cyane ku byo kwigaragaza neza aho kwita ku musaruro ufatika. Urava mu bintu runaka, Uburusiya nta kintu na kimwe gifatika ubona mu biganiro bigaragarira buri wese ko nta kizavamo, na cyane ko Zelensky yanze kuzibukira ibyo kwinjira muri NATO cyangwa kuganira mu buryo bwo guhara ubutaka. Uburusiya buragaragaza ko amasezerano yose yasinywe agomba kubamo Ukraine yemera kutiyunga ku bihugu bigize umuryango wo gutabarana NATO, kwemera guhara ubutaka bw'i Moscow bwigaruriwe burimo intara ya Luhansk, Donetsk zerereye mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Ukraine n'iza Zaporozhia ndetse na Kherson zo mu majyepfo. Nubwo Zelensky yemera kuganira ku bibazo by'ubutaka n'Uburusiya, ashimangiye ko batazigera na rimwe bahara ubutaka bwabo ngo bwegurirwe Uburusiya. Ngayo nguko ni nuko dusoje page amakuru twibanda cyane ku nkuru zikomakomeye zirebana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.